مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، نوم شان و شرف بشخان خدا مولانا شمس الدین غلام سرور محمد حیات صدا، مقام و مرتبہ قدر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دیدار کعبہ شرف حاصل مسنو میں استاد معمور کری رب ہر غمے، نوم شام و سحر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، اینو چمکا خس نما دا قسمت، نوم یا مسئلہ نا نگاہ رحمت، اے رحمت نا نظر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، تسر سلام ابو بے او نیاراتے خناریوں کوچ گلی بہاراتے، دل ربانا اے شہر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، نم تو آوار پان سنگتا تی کلے، ارے باز دا احساس اگر کسی ملے، نما زندگی مس شہد و شکر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، کاش دا قافلہ کی امار مرو سٹ، کعبۃ اللہ نائی دیدار کرو سٹ، ہر اسٹ پانن زوبر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، حافظ سلیم بلالی لکھا میرٹی، پائک نمے مبارک نا شیرٹی، گڑان میں لکھ پن امر پا مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، مکہ مدینہ سفر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا پرواز منزل کا سر مبارک، دا نظم ریکارڈ مس آوازٹ زور زیبنا شاعری ٹی حافظ سلیم بلالی نا، ریکارڈنگ الخیر خواہ اسٹوڈیو کوئٹہ، ریکارڈنگ انجینئر استاد گرانو بائی۔